bugufi napfukamye uranjye ngira n'ikibazo cy'amavi ariko ku bintu byo gupfukamira Imana nta mikino njya mbizanamo. Haleluya. Amen, amen, amen. Ngaho zamura ibiganza byawe bibiri. Haleluya, haleluya, Mana haleluya. ndagushimiye Nyagasani Imana. vuga ngo ndanasengera nayo mavi yawe mu izina rya Yesu. Yes. Vuga ngo data mwiza mu izina rya Yesu. izina rya Yesu. Njyewe Bushari. Irindi zina ryawe? Irindi zina ryanjye Bushari Jean Paul. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nemeje umutima wanjye kugukurikira mwami. Guhera uyu munsi wa none. Umbabarira ibyaha byanjye. Umbabarira aho nacumuye. Umbabarira aho nakoze amakosa. Mwami. Ukebure ubuzima bwanjye. Ukebure Nyagasani. Mwami ndagushimiye. Abaroma 10 umurongo waho wa 9 arambwira ngo uzatuza akanwa ke akemeza umutima we ko Yesu yapfuye akazuka nawe azakizwa. Ibya kera byandwanyaga uyu munsi birarangiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor urakoze. Pasiteri. Kangusengere. Pasiteri. Kangusengere. Imana isige. Kangusengere Busha. Sengera Pastor. Tuza gato ngusengere. Yes. Bibiliya avuga ati ngo umuntu umwe iyo akijijwe ngo mu ijuru havugira impundu. Pe. Uyu munsi ubaye icyaremwe gishya. Yego. Mu izina rya Yesu. Data turagushimiye kubwa Bushari Jean Paul. Mwami, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Urakoze kuba umubohoye, urakoze kuba umutabaye, abaye icyaremwe gishya cyawe, aratabawe, agiriwe neza mwami. Avuze ko agira n'ikibazo cyo mu maguru. Mwami none ndategeka amavi ye. Mwami none ndategeka indirimbo ze. Ndategeka kariya yiwe. Nibe ari lokale gusa mu Rwanda no muri Kenya na hehe. Ibe ari internationale mwami. Wavuganye nawe ko azakurana n'abantu bari international. Ubuzima bwe burakijijwe guhera uyu munsi. Ubuzima bwe ntabwo ari bwo kurimbuka mwami. Nawe ibyiza bimubeho mwami. Ineza imubeho mwami. Abajene nk'aba mwami bakene finance. Ndasenga data impano zibarimo mwami zibazanira abantu bafatanya bikorwa, zibazanire finance mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye mwami by'ubwami bwawe bwuzuye mu buzima bwa Bushari. Reka data umugirire neza, reka data umutabare, reka data umukomeze, ukomeze indambwe ze, ukomeze ubugingo bwe mwami, ukingura amahoro, ukingure icyubahiro, ukingure gukomera, akubone mwami. Kubw'izina ryawe Yesu tumusenge uyu munsi akijijwe. Mvuga ngo amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanguyabi uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe.
aho numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda nzarimbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye abiri uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe aho numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda nzarimbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye abiri uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe aho numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda. Wow. Umva mana yanjye we, Mana ni nziza. numvisha umwuka w'Imana afashe. Ya mana tuzategura iki gikorwa kandi Yeah. nukuri tuzabikora ibi bintu. Nanjye ntimuzanyibagirwe kuri uwo mugisha nshaka gufataho. Kandi uhari. Umugisha. Tuzabikoraho flyer tuyitange tubwire abajene bazi. Baze bumve ijambo ry'Imana, bumve guhembuka, bumve amasezerano n'iby'Imana ivugana binyuze mu mukozi w'Imana wayo, kandi ndabizi neza yuko hazabaho guhembuka kwinshi. Njye ni ibintu numva cyane. Ayo mavuta yo ndayagendana ndayafite. Amen. Na Bushari aze kuguha ifoto ye, twese dukore flyer tutumira abantu. Yes, kabisa birakwiye pastor. Nukuri murakoze cyane, reka nanjye njye kuvugana n'umufiance wanjye. Amen. Imana Imana igushyigikire, Imana ikongerera amavuta, Imana Merci. ikongerere byose, ubushobozi, Amen, amen. umwanya, Kwiteho. Imana ikwiteho rwose, kuko nabo baduhesheje umugisha, natwe tuba tugomba kuwugusabira. Amen. Uyu Bushari we ni umutunzi ukomeye. kabisa. Imana Uyu mugabo hari indirimbo agiye gusohora igiye kuba ku rwego ruri international. Imana igumugisha pastor. Profesi. Icyumweru gitaha iyo ndirimbo izaba iri ku rwego ruri international. Imana igumugisha. Hallelujah. Pastor, bari gusaba yuko dusengera, mbere yuko ugenda. Ya pastor ntabwo agomba kugenda atadusengeye. Sindakubona amaso, Dusengere. njya nkunda sindakubona ku maso Bushari, ariko ku isura yawe Imana ishizeho favor idasanzwe. Thank you so much. Wow. Thank you so Abantu much. bakwise kuri umunywa rumogi bakwita ibiki, ariko ufite favor idasanzwe wowe. Impamvu ufite ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Kuri kw'Imana pastor. Imana ishimwe. Bushari, ibi ndabikubwiye, ugiye kubona indirimbo yawe ivugwa international. Wow. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ishimwe. Uzana rapira Imana umunsi umwe uzayikorera gospel kwishima, kuko Imana Kabisa. irambwira iragutambagije. Very soon kabisa pastor. Nabonaga muri studio barimo gutunganya indirimbo igiye gusohoka Yewe, Imana ishimwe pe. ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu. Imana iguhaye umugisha wo kuzakorana n'umuhanzi uri international kuri kariya yawe witwa Jason Derulo. Wow. Manika Bushido. Wow. Karababaje. Ibi Imana yacu ubyandike, icyubahiro. uzabirebesha amaso yawe ndi kuvuga. Amen.
amen amen amen. amashyi muri komantere, Mana amashyi muri ihabwa komantere. icyubahiro, Mana ihabwa icyubahiro pe. kandi Mana ishimwe. uzakomeze ukizwe urebane Imana. Ni ukuri kw'Imana pe, niko bimeze, niko bimeze ureke pastor. icupa n'ikirahuri. Cyane pe, ibyo bintu mu ukunda izina rya icupa Yesu, n'ikirahuri. mu izina rya Yesu ibyo bintu uyu mwaka ariko narabigabanyije pastor. Umwaka n'ubu ngubu narabigabanyije nabonaga kuko ikirahuri n'icupa ubireke. mfite umuhamagaro muri uyu mwaka. Uyu mwaka narabigabanyije pe, ntabwo ibyo bintu bizongera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. kandi ni ukuri Imana iguhaye ubugingo kurama. Thank you so much. Oh, apana ibintu byo kurwaragurika igihe ugera igihe ukumva mu mihogo harafunganye. narafunganye kuririmba ugasanga biranze. ibyo nibyo cyangwa si ibyo ndi kuvuga? Nibyo pastor, nibyo. ni umuntu wagiye aguha ikintu cyo kunywa ashaka kukwicira ijwi kuko wagize nk'ikintu washatse kurwara kimeze nk'amanjiri nk'ibisebe mu muhogo. Mu muhogo nkajya numva ndi kubabara, ndi Yes. gukorekana, ndi Yes. gukomekara akashakamo ibintu bikabura ukanywa imiti bikanga. pe. Ndi kubeshya? Ntabwo wabeshya pastor. Imana imvuganye nanjye ngo iragukijije guhera uyu munsi. Oh, Imana ishimwe, Imana ishimwe, icyubahiro ni icy'Imana. ejo uzaza gutanga ubuhamya ahangaha umbwiye ko ibyo bintu byagushizemo. Pastor. Amen, amen. Hallelujah pastor, ejo ngomba gutanga ubuhamya pe. Amen. ejo uzabutanga kandi Kabisa. urabona ko Imana irakujuje imbaraga zayo. Thank you so much pastor. Imana iguha umugisha pastor, Imana iguha umugisha. Hallelujah. ikindi cya kabiri Imana ivuganye nanjye irambwiye ati muri wowe umeze nk'aho wari warajugunywe Yo. ariko data yongeye kugutora. warajugunywe ariko nicyo gikomere ugira Cyane pe. ariko wongeye gufatwaho n'amaboko. n'ubundi izi nzoga ntabwo wari kubuzinywa ni kubera ko ufite igikomere kimeze gutyo. Gikomere ikintu bindemereye, ibintu nazi aho bituruka hirya no hino. Pastor. nimbona umwanya wo kuza ahangaha nzakubwira. Yego. Ukuri kandi Imana irabigukoreye. mwebwe namwe muri abana b'Imana. Imana ikunda cyane. Imana iguha umugisha. n'inzanga nawe nzaza nje kukwatuza. Ni ukuri kw'Imana. ese wagiye nawe watuye ukakira Yesu akakubera umwami n'umukiza? Ni ukuri kw'Imana pastor. ejo ngewe ndakwizeza yuko nzaza nje gutanga ubuhamya. ngawushaho video ngusengere nawe wakire Kristo nka ya mpano umunsi umwe mugire anniversaire imwe. Kamshiraho video pastor. nawe nkwatuze nigendere. ese abantu bari muri commentaire mwavuze ngo amen adi mwakwanditse amen inshuro 12. amen 12 ni ukuri. Amina. Amena. Karababaje. Aramena. amena. Reka amena badukarabye. 12. amena 12 muri Amina commentaire. inshuro 12. Please guys, please guys. kuko icyo waba ukora cyose iyo ufite Imana iragushigikira ikabana nawe. turindire aze gato wenda vanga mwatuje. Amen. mu izina rya Yesu yakira ubwiza bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti pe. Amina, 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 amina. tariki 28 hamwe na ya mpano mwatuye agakiza mwamenye Imana yanyu ngo abazi Imana yabo bazakomera. Bushido. Mazi Imana yabo bazakomera. ngaho Bushido ambaraho t-shirt hejuru upfukame hasi gatoya dusenge. Sawa pastor, reka nzane t-shirt. Pe. boy butetera akaririmbo. boy tera akaririmbo.
muzi iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Amarumva katoroshye dufatanye. Iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Haleluya. Ngaho yamanga tukaririmbe twese. Mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iradukunda ni nziza, iradukunda ni nziza, iradukunda Boy, ni tushaka kuririmba akaririmbo kavuga gutya. nziza, ni nziza, ni nziza pe. Akaririmbo kavuga gutya boy. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Ngaho tugenda. kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Bushido yaje. Ndabona yaje. Bushido. Yes. Uri umusore mwiza gutya. Ndi umusore mwiza nuko shitani aba yarambase rimwe na rimwe, ariko ndakubwije kuri guhura n'umupasiteri nkawe ebana egari kubohoka pe. Egal kubohoka baba. Maze igihe ndi kwigisha ngo la délivrance de la sang des noms de l'Éternel. Imana yo mu ijuru ikugirire neza kubw'icyemezo ufashe. Ngaho usakanusha telefone yawe tumupfukamira Imana hasi amavi yacu. Bibiliya ivuga ati ngo tuzapfukamira Data wo mu ijuru amavi tuyishima. Pe kanca kamenya tereka neza iri fix. Jakanu fixing. Haleluya. Ngaho twagiye tena boy tantanana. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Oh shalabadara baba shindele bodakadala baba. Uyu kugendana n'uyu mwami
ni ibanga rihambaye. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. ngaho yama turirimba ku kantu. Amaraso yamenetse haleluya yankuyeho urubanza